So hello guys, once again welcome back to my YouTube channel L Voice. অনেক দিন পরে ফার্স্ট রাইড ফার্স্ট ব্লগ অনেক মাস di pore. So ang bike delivery naman nga kuno sajakliya phonjaliya so abo video next time special ko fais nai just kisa short ke. So agor tla mane din no puila first ride thang dongo dol rok bai. So jotno KTM mang no kisa geng thanga dini angka norbe ko ma kok share khajangai dongo salaya na telek so belane khushi onek dini pore blog haimani bagai ngai semia bomo haing no tini naligna. So bidinya so yasak naidi korang bike paitong semia kisa belai windows deng tam semia kun pano because helmet deng ka free maman is abo bike weapon dino bike payment dino free maman si pura low quality. And then mic bo ang ora pai katal pai payment is hangga ba sek mic ang thaya wa musumang sa gawang ma borok bayek wa kini exhaust tepajak masa ningka ke exhaust tepajak ya sorry masa ningke stop no dibikler khlukjak te masa ningke ekra popik slip on tepajak ekra yo uf oh thangmano thangdaman mana tamo line boriu kesak boribu kini quick shifter use ma khali ne ang belena clutch use khai tongja kha because fast servicing khaya gune bagai kisa sotona ni tani ni kisa kiri tongo buino khana ma haidang no o engine sing marok kiri bele bihasa rango kringe 7,500 RPM above 30 sadin so but khaja go baisi so tongma ya jo sung phayo sik sisi kabang bike sal go yakun soton jaya tongma lama kahama ngke ya ma haita kai oro jet blog khane rak jotno hindi be blog khane mang hang simini kokrak bai ang main karon tongo kokrak bai khemani ang hindi be khane han tongmani no kai hindi bai bui haya se kaham tong khaimi ya but tutamuta nong na ni bo hindi at khaine ita telek khun tongmani na one plastic one suka he ang je one sumane abono khaine kaisa tongo telek nor kani blog na choya sanai tong de te plus ang mai keringi tong de an channel na subscribe khana de kai saimanai so let's move but enggak ini nung teman kan indicator automatic off thaka so kaisa features tahu no ang mane no ami keringi tong di 390 Duke tahu ni third gen ketal tam features si kata mane bahai no kaisa joton sanai because onek features kaham rika indicator automatic off thane jata ning na kangkina tai tunggu abang mah let's move. Oh lama kami abang mani Tripura angkina o beze lama kaham ni soton pa na ulo ko lama kami manjak diu oh iko na lama kami aro kuruk manjak naide wah moza baharo wah lir khemana lama hamya lama baharo mendra abo street mood ni baga sa tan kri hedo sport moro jing tep tan phayo mane raw power phayo ta naide call day actually ang naron kasi suggest kanya mo sungo je somoy right no horo sob somoy nini brake te plus tire pressure naidi because lama chal na baga engine simi kaham ngani ko gya main ka tire si nendore cornering na nini braking kaham ke kasana na because tires na lama bai ka phari to no am haita so sob somoy no tire change khepron ga kani ka change khadi brake pad bo change khepron ga kani ka change khadi pair je pana mani pair kan change khain na just pana mani pair kan change khain na because je somoy nang kaisa change khain ta kaisa change khayang ke kaisa katar kaisa kasam ngata kaisa pipe room ka ta kaisa change kheba ta kaisa kasam thang mai am hang thang so atun ni hazard dijak maximum ni custom mane maximum ni custom manjat ni custom ani ke inbuilt phayu karo lagar dum
So tapni third gen inga bono profit mane advantage je low and torque tong uta kisa. So guys, जों दा finally सफायखा yang sunset banganai dong asal kesa kenor nunggu tong kana sik sijai na GoPro to but crazy. So जों दा सफायखा चा बागाना बन परे थाङै ते तामनानै दङ बन अबता ताम गाबा नर कक सेर खायनाय आं दाम कक साखि जानो खायना दिता आम देखिन जों दंलायनाय लक खायाबानो माने ताम खायना नरनो like moza rimane tam khenor moza nongjak ang saimi ang tongka so comment khadi bedike tam nge monor moza nangjak so belena borok bangu tini sande bako joto borok no phalije crazy scene mane pura gota tam sigamo heavy kahini onek kahini dong ora tabu wah khub moza boli o lama jat mili khamang ko jaga o bujikna bole tam sannai serat bar ya last time hai bro jangan oi wah masno chowmin ke chmari su cutting lama ham yang man horat no tang nugui to mang na jaga bo bai ser kholom na kana hasing hadlei tang masing ni bala ke yang guna lama tanjak I guess o jaga mungse se khanya nai kana photo session kahining tong sunset ba ko baingo ba helmet dam kom tang khanya no ba si block phone ke sitra lag bani du so yango public reaction nama ma ko bai thusto kya yango pe chujak diare long kheri di am to bag bare digo ami araulla e taxe moza sunset ba ko bai pura ei je blogger bege diko behind the scene funuka bu ba alam tro khemalia mukhang koroma ko bai lasi suka wah do wah तू देख मैं उधर देखूंगा तू इधर देख मैं जल्दी पनर एक्चुअली आंगानी बाइक से फुनुक जाय को कहम के सो ताबनर गुआन बाइक फुनुक रिसने कहम के सुदु माने रिव्यू सिमी सालिया होलो सासनैता सो आगिन इनके बस कांगनी DRL थेपाजा खमानो सो ताबन इनके अब डिफरेंट अब खांगना खागमान तो किसा लॉरी तो सुस्तो के एंड देन वेट कम खायना बगै एलॉय बो किसा अब काट खेबे के जे नाइए जे यूजलेस पार्ट पर खिबिरिका अरमनि बुकरि खा आगिनि हाय डबल फैन रिजर्व इनके मोनोशॉक अब आगि कसारो तंगमनि पूरा अंको खाय लाइक 80 डिग्री के 70 डिग्री तंगमन ताबो के 60 डिग्री के बेनेली हाय के 60 डिग्री का एंड देन बस कांग उक्लोंगनि डिस्क ब्रेक अब 240 आगि इनके 230 तंगमन अब 240 का and then brake light bo change tail light change tai seat split seat ni bising pon abo cushion te kisa hamu iko sopong pura onor nuguin saiman tokana abo pura fully digital again haing asuk again inke 4 point something inch abo inke 5.1 da busubo ang 442 chaluka tinis jara total dam main ang sobse interesting tai ang bele hamjang man inke quick shifter suspension 5 click compression 5 click rebound same rear suspension nuba tai next nor jodi jespano sungna musu gangke comment khai singmano asungna so bike te is last nai negedi engai block khaite no dolok ba chuba layota so tabuk nor difference funuk sinai jo obo third gen and second gen busuk difference tong so obonke second gen obonke third gen nor nugui tongma khana jagao obonke side exhaust mano obonke underbelly like looks no ala dang thanga no jodi jespano nang khangkai comment khaji abon pore video compare khai tikhlai sinai tabun tin ni baga singno but obonge kuno riding modes kari ni bagai raw power feel khayo obonke riding modes tongmani bagai kisa street mode ngai lek khayo but sport mode ngai pura full no klayo mana le ninta drag ro khaleyo lo tabu ya ngo pai ga thung service pai kenge tak phirok la kya
Okay, let's on the hazard light. So tini bagai senang sini asa kuno special kari ang tabuk main je kok sana musuma matang dor ko sagana mane kaisa the short story but about fact ang beleno baka nangjaka parani bora rock like tini mane parani gana gini ni bora rock ang bike pa mane pore asa ke kok salai ka like mane ang bike pa mane abo mistake sing si hasi mistake mane chali ang o bike pa mane chali haisi mane aske cockpit jaka tamni bagi semia but jedino tring dino ang pura ani yar ni negotiate plus ani yar ni parawo consumer awo program ngonor doton chini da songkor song ni parawo si je jaga parmita phayo mane a jaga sang tring o pura santanga ka hopung manik bazar digi ang kichafano manik bazar digi kas kaya thabo thaya tring dino jat thaya ngke abase tan dino fungo yakaba next day asake kok sok pai je ang se pura bike exhaust brum ke salak pu kes khai pu buino muthui mane bui thui malia pu ani bagai problem pu hai pu tamu pu nganap sanap sailap kari kya angke ang he kaise kong sanamu sungu je oma hai bike salong nai batamo ang simida na ang bike pemane pore simida bui ba exhaust ba thepai chalo kana tam buti kun semi age bui brum ko salong make so o belena mane tam sane personal lang thango te kon salia but kaise kong sanamu sungu je adino ani mungti belai no amte ke kok sil jaja but ang sanamu sungu je confused tongar to tan no mane video nai tong angke abo ang ya buinong nai te plus abo buino because ang ani bike ke exhaust brum ko salong sade ang bike ketal pai dero te plus ang bike ketal pai mane o exhaust khulok than ang dodi khulok na angke ani no loss te ang plus khub khulok ya ang যদি খুলক আংকে নক কাহান্দামা তং না পুরা বাবু এক কত জামান শেষ নাই বলেছে এই আমো হয় সো একে যে আমো একে সালানে রগবো অংখরিপা নাইয়া হাইনা জাস্ট নক বিচিং তং ওই খনাওই সামানিছি সো আমো একে ককটা সিলসাতি বিকজ মানে অনেক ওংথাঙ্গু হাইজি সো ট্রিং দি নংখা বেলাইনো বড় কুথুংলাই মানে সময় বুইনি আইনি কবংমা বড়ং এক্সজস্ট থেবাই ফেকানা বিকজ তাবো অনেক বড় নামতি বাঙু হাতলি Ngay ang zakli asung sana mo sungo te kon sali ate ko kabong mo tongo te kaisa tambagi o bike na tambagi o na ya tam ang tambagi o bike na tambagi o na ya ang kahama o bike explain kay sanay aboni bagay ulo sasinay ang man tambagi o bike no choose kay tambagi o bike pa ang o bike pa man ise jemon je kok salay ka like ang board bagi so bike pa yo ang ani moza ang salong ni ang bagi spable ang nini bagay payable ang bunyo bagay payable ang bunyo karna bagay payable bunyo sal karna bagay payable ang ani bagay payable so it's my choice ang je hamjong painai ang je musmo painai umti bike be tambagam tina hai na sailap kari ko kabang sa ko bango so asuna te kon sana musong niya to bele salbo thango tak thango ibo jaga tam finishing khaijang ma saimia so yo bike number bole to registration hoy bike this ni helmet फोटो देख बनी क्यों नहीं हेलमेट और बात है खुलो कौन सा दी ड्राइविंग लाइसेंस दो काटी पे है सो द लाइट हनी फुचा चुजाक नी नंबर प्लेट में पूरा दिन पाई जाक सी दर थाने उलोक नाजो तंगे Kunta yang tipai lo sing sip lam truk kai. Tuzang manjang ta ka bunung. Oh, makubinyo horungis. Kuning ya, cup. Horungis si manjang li. Salak manala ket or pai helmet khungma si pa putul buina triu a helmet khuda puru ke. Jes ka pan wrong phunung na ni. So kun chaje anga nang ya because of to bongi duiti ba khaima tong ta bor ba te tamsa. So niji si am haida ko ta khardi. Niji bo bike ro chalongan gari chalongan ke kawas potro thik khaya puino chalok di tam ka ba a dui tara kisa bak pari khaina ti mani chalak rang da mano hne chung puila phai batak puru sang helmet thujok joto no helmet thuisnas no koria angkai u je lingnil ni bo ukalo kazak bin berai
माने जतन थुबजाक आबसे बोलो बाथा का ऑब्वियसली नखर तमाने हेलमेट खुकनानि ब्लेक कक साना बागो हेलमेट खुयो कक सागांगा बरते ओ रेस्पेक्ट रिया हाय तम तम उंगतिउ खामु आबसे हेलमेट खुकमानि परले फुटु बुसाय हंगा परके फुटु नाइनदा प्रूफ नाइनदा तिफु पा हंगा बके बाक पारि कलायो निनि काम नों खादि नखरि फादि ते प्लस लाइक काइन्ड अफ जेनाक मानि सानदि जों रिनाय पाइखा आरो बाक पारि खाना चेष्टा ता खादिता subscriber lengkap yo so tini vlog kan paisi nai tabung nong thang ke mane paikha tikun salia so tini vlog bahina kan oro comment ke sade te plus ang jespan samani kuno jaya joya tong ke na kar de ang je fact na so tikun saya ang kona tini pore khaine khamani kisa tamnan hai flavor ma ek nong agin je vibes so kia samai nang nor support khamani phun kang te bo aste like boosting na yang mo energy manai so amo hainda ga jodi channel ko subscribe kare di ngai tadi ketalia again simen naija ngai like kare di comment kare tablat ni dol bayar share kare and insta follow kare tab insta te reels kaham ro photos kaham ro phane